nakon završenog fakulteta položenog državnog ispita, tokom obaveznog lekarskog staža, imao sam priliku da radim na tom lekarskom stažu na našem odeljenju za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja ili hitno-hirurškoj službi. Tu sam prvi put nakon završenog fakulteta sreo sa hirurgijom i zavolio sam hirurgiju. Svako ko se odluči baviti tim poslom. U prvom redu treba da voli medicinu, da voli ljude, da voli život, da hoće da pomogne. Uradio sam preko 3000 operacija. Uvijek postoji briga i postoji ta neka ponekad neizvesnost u ishod lečenja. Ali to je nešto što je sastavni deo ovog našeg posla. Na osnovu toga su detektovani problemi, odnosno ono gde bi moglo da se deluje u cilju unapređenja javnog zdravlja. Jedan od tih problema je i jako veliki broj i povećanje masovnih nezaraznih bolesti, znači dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, zatim veoma velik broj gojazne i predgojazne dece, školskog i predškolskog uzrasta. Zatim obezbeđenje dostupnosti pijaće vode svim, na tom se isto radi. Radi se na tom da se otpad adekvatno zbrinjava. Zatim da se smanji nivo buke, da se pošumljavanjem i povećanjem broja zelenih površina poboljša kvalitet vazduha, da se ljudima kojima je to neophodno omogući pristup ustanovama.